iwi ki tēnei wahanga o Haramai Tetahi Ahua. E te iwi he kiriata epikara wātu tā mai o korani hei pāho kia koutou i tēnei rā. Heoi, ko te wairua he wairua riri. He aha te kiriata nei ko... Angry Birds! Nā nei te iwi tirohia tēnei paku kiriata. I roto i te kiriata nei ka kitea he urupare ki te take he aha e kia ai e nei manu he Angry Birds. Karere atu ngā manu ki tētahi mautere, ā kei tēnei mautere e tahi manu harikoa e noho ana, kaore hoki o rātou parirau. Ka kite hoki ngā Angry Birds i etahi poaka kākariki, ā ko tā rātou aronga nui ko te kite e aha ana e rā poaka. Ko Red te Angry Bird matua koia hoki te manu pukuriri rawa atu o ngā manu katoa. Heoi e tino kite ana ngā tiritake e pērā ana ia ki roto i te kiriata nei. Ai rawa atu e te iwi heoi ko tā Red pūrākau tētahi o aku tino pūrākau i roto i te kiriata nei. Nā te mea e whai ana te kiriata i te ara e ako ai ia kia tū hei manu harikoa. Ke maumahara tātou, kei te kore tātou e noho harikoa i roto i te ao, kua he katoa ngā rā, kua noho pōrauraha tātou katoa. Te epika hoki o te kiriata nei e te iwi engari, kai a koe te kai piripiri heha te tatauranga. I tēnei rā rāni era kāri ko atu i te toru. Toru noi hoi e te iwi, nā reira me nei wā te ana koutou haere atu ki te mātaki tēnei kiriata heoi. Koti tēnei wahanga kia māku makaira i runga i tēnei wahanga o Haramai Tetahi Ahua.